Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. U selima Trgovište, Žučkovac i Rujevica kod Sokobanje stradalo je oko 200 pčelinjih zajednica. A kako su nam rekli tamošnji pčelari, uzrok je najverovatnije tretiranje obližnjeg voćnjaka. Istraga je u toku. Prema rečima Dragana Savića iz sela Trgovišta kod Sokobanje, koji zajedno sa svojim ocem pčelari decenijama i koji je pretrpeo najveću štetu, prema prvim pregledima, u svakoj košnici je stradalo oko 50% pčela. Mi smo videli da po nekoliko pčela ima mrtve na letu i unutra u košnici kad smo radili rokadu ramova, da ima dole na podnjači nekoliko mrtve. I moj otac je rekao, verovatno je neko nešto i ništa, na tome se sve završilo. Međutim, sutra dan, to je utorak bio, sve više pčela. U sredu to je bilo katastrofa. Ispred svake košnice mogli ste da skupljate pčele mrtve rukama. Veliku štetu je pretrpeo i Zoran Avramović iz Žučkovca, čiji pčelinjak se također nalazi u blizini jedne velike plantaže jabuka. Naši sagovornici su svoja društva pripremali za bagremovu pašu koju svake godine čekaju sa velikom nadom, jer je bagremov med veoma tražen, a i najskuplji je. Međutim, ove godine će to biti nemoguće, te se šteta ogleda i u stradanju pčela, ali i u nemogućnosti prihodovanja. Pa da vam kažem nešto, teško je sada proceniti. Gubici od prihoda u ovoj godini su 100%. Sad je bagrem u pripremi, znači sad kreće sezona za nas, od toga neće biti ništa, znači ja neću imati nikakav prihod ovde. Šteta je velika, šteta je ako su uzeli da su pčele pripremljene za pašu, da su one krenule da se pripremaju još jesena za ovu sezonu, izašle su iz zime, da su pripremljene za pašu i da se sad revitalizuju, znači šteta je ogromna, znači to je, a prihodi ove godine neće biti nikakvi. Meni štetu ne može da plati nama. Šta da mi plati on štetu? To društvo naše, on nije otrovao moje košnice, gospodine. On naše pčele samo je usporio da mi mora da čekamo nanovo već koliko dana da se izleže novo leglo da su novi, jer su te pčele koje su trebale da donesu bagremov med, one su nastradale. Sad ako se bude to sve obnovilo, možda bude nešto kasno u avgustu, tamo neka malo livatska paša i to je to. Sve nadležne institucije su izašle na teren, uzele uzorke, te je sada istraga u toku. Oštećeni pčelari očekuju da se istraga sprovede do kraja i da se na osnovu ovog primjera ubuduće spreče stradanja pčela, jer voćari bez pčela ne mogu, zbog čega bi upravo oni morali da vode računa čime i kada tretiraju svoje voćnjake, ističu naši sagovornici. Tu nema sumnje, nema ničeg drugog, samo tog voćnjaka, jer oni imaju ovde višnje na našem mataru i jabuke na drugom mataru iz drugog sela, to je prava linija kilometar, tu pčela ide. Samo je najbitnije jedno, ako se sve ovo zataška, ne tražimo mi, kod kog mi šta da tražimo mi odštetu. Nama je odšteta ogromna i to nama ne može da plati niko. Ali da se to više ne radi. Ali koliko vidim, sve se to zataškava, neko na nekog vrši tu pritisak, da to sve prođe tako na olako, prema tome nekako smo izgubili nadu. Nažalost, ovo nije jedino trovanje pčela ovog proleća u Srbiji. To je jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju naši pčelari, koji još jednom apeluju na sve učesnike u poljoprivrednoj proizvodnji da shvate da je simbioza između svih njih neophodna zarad boljitka čitave društvene zajednice.